Tes, tes, tes. Sangge rong be ko ya. Client sangge rong. Kaya kayo sa rong, alam na kabit mo naman live comment, kaya ka sa rong na kakabura kaya ng bugin ko. Naman din bito man ng live comment. Okay. Sangge lang man kumbuki. Ka, mani. Nak. Asa pa butal tiga di baro. Okla ni ubos sa mga nila, bakang politik nga biyo, sa kanin darong nga naman ng bakang politikan, sa bakang politikan na muli talo na bikin de kesa. Na boleh budak kawai tik mana buni kana sa kanin sama tukan orang ora ni sini sarto kana nunggu inbox. Tapi na boleh buat maraman dunia ni muli bu Australia hub, may Brisbane, tawali Lili, na boleh buat ni Stefan Lele ulit nengar, na sama tukumai, na boleh buat ni bang tukumai fane. Na wale fanani mana sese bakang bulu tukan bikin menurut kaya kamba ni lamba tu fangan lele o bakang bulu na bodi cinta le tukan karo na menurut yang bayar na bongi pinna kan ko na wale bana sama cuk mai na mole butala noa sa bakang bulu tal tukani kina lo menuntu korsau bakang mi bikin lo menuntu ya busa itu lo bakang turanga kena bi matanggali kena bi indel ni abu ni bi matu wale so kena di toko bakang turanga ni sama cuk mai na bongi ko bakang bulu tal mata mai na buno sama cuk mai kina mai na koro semena sese sebuno nga o sema tuku mikina enang bongi vinaka ni kua. Ia sabenaka vi kenta na tuku rawa ino ndo bula gitu na bongi ni kua na ngon turanga chemen o kla ni ndo lutu tuku na mbeu libu-liba ni bibusaki en mana libu-liba en na tuku na ngon turanga chemen na mere wanga kau ni takatiku ni nangira ni sema mai Ratu safane korbo na liu ni komiti ni lotu ni kabito ni kana sanga itiko me bakatabari se me teu taki ka bakatabari sare ne kana taratiko me kana tarida kana olo ni lotu ni kabito ni lesu koromai ka mai rusokoto en dangi kaukaua dangi lamba category 6 o tropical cyclone Winston en amba ki runontolo chini kawan ya sabenaka klani lutu kuna sikinala Saka ni raw chuku ni sama talaga ngamay nanti bolo sa bakang bulut chuka ni kaya ni sama may nabungan ni kuwa sa nabi nakasar. Ora ni sanga talchungan ni sama raw tigman ng untura nga chairman dire indon baka na tandre ni biyaw libo-liba na puno da mga sama chuk mikina. Ibi kata na paro chuk may na itugutu nga dana baka num talay ni kina. Matay sa ko na soli ni kana sanga mi tareda kana wolo ni lotu mai na kor lotu ni kabitu ene katul songa bulu saranga ni singa ni bulu chine ya ena bulu ko na buso chao ena singa lotu li busaranga maingo pinakapakaliw bikatan na bito ko dito may sa talano na sarchu na soli pinakapakaliw kina bibu vale so yara sa soli kachi ko mai na baka pinakalewu berto na lewa ni komiti ene kena tu tagitiko na nasasanga ni taraidake ni olo ni lotu ni kabiti ya benaka ora ni sa lebu sa tsuna bakang bulamain de ndo maka menalante mandani ena mona libu-liba matana reda mandani se o de soti era sa matiko mena bugni kuwa da bi bakang bulat take mandani ena mo lebu talano ora ni sa bakang bulat tiko mena tabalengu lili tawake misi salningingi mai Brisbane sa bakang bulat tika ni bikem ron biti ni loma tika ni Nelson dalila moloma binabali wali na vito ko niti kumain na sar ti kumain na bingo na todo ko ento ka kambar kitin kina muli tala noa ena bimbongi todo ko sare binaka ore tum dan on live comment pakambulu tumengo ore ni ntona pakambula ngole tumengo be vale vo o klango na pakambulu ngole sar ti kumai menendela na mundre mai muni batu se na buno rangare bimbe kamai kina na pakalangga itu na nonra pakanana no. Ibi nakasati ko na turang chairman sa na tako sarani ki Raiwanga mandan bulong odi mandan ibi na itugutuko bibu sakitaki dan mata sawiti kana rawan ninda na takata kenta ni kina en buku ni tubu ka sati ko yerto na lenu committee sambule bi nakagon turang chairman waka mo tuni sana sama chugumay gori turang chairman ni sa rongo di rongo timbaka
lutu-lutu mbaka na sikinala. Ia bikata na sama chuku mena buni kuwa sama intambuch na komiti na singa bitana singa sawoti sarto ibosa kitakakina bitana itubutuba lelebu etiko. Ya na buku ni kana sangai me toba katoto kota kena bunu ni sota kana sangai me mai maudo kona na songo mai suba. O bamboto ni sana ni sangati kuma sama ngon toranga chairman ona bakare takambakanga na itubu-tubu baka una numa ni na rei na ndoma komentar ngoda kete juga na lewi muli berapa dapat rongo juga mai. Ane katolu sama buli chine na soli sena sota sana baka adoriti kuma ina ngona itiku na ngon toranga na buku-buku ni komanda ni matebalo ni biti kalili utiku ni matebalo lewai komodo Humphrey Tawake ya mai domain. Na baka idoritu kia na sota ni soli vikenda na tiko mai viti se baka mimbi vikenda na tiko suwa ke baka oiko indua ona numa men le sota ni baka biokani yo baka rota tiko na tiko ya mai domain nona tiko na nona tiko na ngontoraga na buku ni komanda ni Matebalu kai lilu tonga ni Matebalo wai komondo Humphrey Tawake en lenga rabikana soli kasa tuko ni kani tuba na ndo tukina na matser o bombota ke baka ndo nutiko na numa ni seberto men ngontoraga chairman de men tuku dingo marona mule mite tim nindana ando tuku bag ngani na ikuku na kuruidoi na kurukakana mendanangai le windo bitoka kina en dana rongot toko na kena kadhi bagi chukuna soli en mbongi vata oya iyo ko chumbaka na itubutu beso ko na numa jena bulong kina en mbongi binaka ni kwa binaka bale bikata na sema chukumai au wakambulu chumutangani be litile ndua Tatian Harrison tute malom bulambara mateka sabanada malom bula binaka para enda bina buna daka enda bunu mbadi binga rabi chuk maikina kampanye matua mai lau toka bina wale buna binga rabi melo toka mimbalawa sa vakambulu tuken na muli talanoa ena bongi bina kini kuan ia bina ka sanga chuk sama ramai ngon to nga chairman kau na numan me dan ibo sa kita kachuk man dan ngai tuku santang kai membulong tuku na bitan na ngau na sawi tingo ibi kan tan apa rongo tuku mai ke bukai tuku sona tar sombia kana viola motor torta kana account abuno ta men le durkin na ilavo sa tuku talanga na tu na page ni mon libu Seventh Day Adventist Church na matali lain ni account sa tuku ngori ono sanga talanga mo na bitta ka matanga weekenda na sambera tuku ni kila na buno tuku na account mandana na rani raida yani kana rani bibu kembega weekenda ene kena sangai menda bakalinga-linga ni weekend tabe kana sini tiko ni songo rawa ni ko nangai bakotongan na musoli enambangi ko itu ngor na account details BSP na bange na account na 849649194 se walu vadhiwa ono va ndua dhiwa va toka bakautina na buni account ya toka kine tul na va kene rona dhiwa walu va dhiwa ono va ndua dhiwa va koya na account na bange ngana Bank of the South Pacific uklani bange ai tiku ngana bi tawun lebu kete mai witi tikina na ndoto bange na BSP iyo wekantal na varongo tiku mai na avenue account talanga na mulebu SDA community ono ngai bital tunganya na account name bi kenda mendana bi kan mutikina ena buguni kena sanga metare kana wal ndara itu korne tamba ko to ngori na buno sara budi tokina na wilo bol bakasi tambo se na Sabbath school ena ngona sara ngongo to ngori ando to kana kena batinlo kana ngongo sara bangal tangbe kana batinlo sara lu nga en dona batinlo se wal bakade bade batar to nga ena senyol yo fina katara kena maramani katul sunga bulu
ni vulu kuchine na soli ni molebu SDA hall kan sa suri tikini baka lebu menda mai tikini bikana to tiku mai valangi na numitiku menda nangai soli kamai bikana tiku Australia sa andola tiku na kaunde rani vitar tarmai ena molebu Australia ham ke baka indende ke baka indu ko barro tiku na bungni kuwa ona numa mo bebu kita langai na soli sa tiku talanga na bunua mo na dondo linkina ke tiku mai bichi ongor na account ke baka tiku mai tiku valangi karena bitar mai via warni suli kuna account di orto mai UK se orto tiku Australia kabaka kina verna tiku mai New Zealand ini berarti guna kena sama main na biu libu na bungni kuwa lalu bina ka kunu biu do tiku na kilikilaman na bungni kuwa rani do weekenda elinga bata enen doni labo soli wale enen bungni ko enen molle bu talanoa enen kene kalima ni waswas tasarama den doni lalo ni kena do bakam butari tu na kakana bulan maina na nonna valni kuro o samenda wipi tau sere na wati John tau sere na manu bale mai bombaka. Hello and welcome back to another episode of Healthy Home Cooking. As promised, we'll be making 2 different jams with the same base and a healthy coconut butter. First, I will show you how to make the coconut butter. You will need 1 cup of pure coconut milk, 1 cup virgin coconut oil, half a cup grated carrots and a 1/4 teaspoon salt to taste. Add all the ingredients in the blender and blend everything together till it's nice and smooth. Transfer mixture into a container and let that sit in the fridge for 2 hours before use. While that's in the fridge, we'll make the jam. For this, you will need half cup of dates soaked in hot water, a pinch of salt for taste, and a tablespoon of lemon juice. Now for the different flavors I'm using, 1 cup chopped pineapple and 1 cup ripe banana. Please feel free to experiment with any other fruit of your choice. Add each of these in a blender and blend for 3 minutes or until smooth. And there we have our sugar-free raw jam and coconut butter. This can be kept in the fridge for up to a week. My family loves having this with bread or pancakes for breakfast. Totoko baka ocho ya sebagai be totoko na chamo ya kan liver non tanana rando mangosa rando mati takan na bala chamu kuawa chamu muli ndona chamu ndu wata bali nungu na umena kor bikim ni ndu la bali mo baka ndore ndu tubutu gena buni kamkot na muli la ye au sisanga baka ndu tuni da na recipe ni weni muli asuli nungu na ngono sendo tali wa bukina muntali wuli weni muli do ono bina kasarga na buni kamkot de roni kena se pun suka ya ndona tsaka weni muli mbata benaka era ni kono wuli kina afina bali bikana sama chuma na buni ko ya ko chuka na bibusaki na bukuni soli ne katolu so buli chine na sasure chikin ba lebu bikata na chiku misu ambe kasa kata be ko chiko enda na sema ngayani kina nona chiko mai domain na ngon toranga na buke ni komanda ni matebalu ka lili ni matebalu awai sa baka bini bina katsukani bikenda ketsara na sa nondolinga chiku mai ora ni mbula sar chugo na kani bosa kita kento na taro sa chugo go di domo kami na biu mandanga mendaraida asoli aran levala talanga ni tiku ituranga na komanda rani bang matatag saka on relocation candidate binakabaliw taro binakaw ya o klani taro ya taro chugo mai wanang kasi may nairuko bule binaka tabalengo so na yada baka ndumumbula sa chugo lo menon 2 page ore chungo zumo ko ari moshi moru ka chiko totoki ke mundo uralai
pinakabalebu tabal choel numutaro iyo na soli ena le wala talanga ena no chuchu na gonto sanga no komanda na buno ichuki no chuchu na ngai bichu kai na kena mape ni sana bola kama ni singa ni soli raw sar chiko wikenda na ndo ngole baka lebi domain anda kilana buno chuki na British Legion beka na non rahol na matevalu ni na British Legion beka iyo ndo ngoni sala rambe ta to ya ra baka tu kai le buno baka le slesi ya daki ni matin tu ituki kana no ituki ena ga imbitu kana kena mape ve kada na sar tiko mai pinakabalib na balib na taro tabal choeli wambul tika di victinia takaya authority pinakabalib na sama chuku mai mbara William Corbo pinakabalib na sama chuku mai na ulai salaveti pinakabalib na sama chuku na buni ko Daniel Marlo bakalib na ulatu ana ogui na balib na sama chuku mai ala ni salu dama bakambulu chuku na mulib talno na bungi binang ni kuwa Father Ismail tawake may Black Town so bakambulu chuku na mulib talno enang bongi binaka ni kuwa pinakabalib kada na sama chuku mai ya ebi na tuku mendana membulong utiki na buni soli ene katolu sanga bulu ni singa taro ke bakai chuku no mutaro pinakabalib na taro maya tabale choeli rongo binaka na nomuni taro au ker talaga mi bistu talaga nada mununto nada rawa meraw ni dabi kila chuke ngo kendere da nada munu mutale ni ndo na ngone ni rambi crossbreed ki Kenya pinakabalib na sama chuku mai ke bakai o ndo tal chuku no mutaro ale binaka bitu mena mutaro ke bakai chuku no mu ke bakai ndo bakai via M-Pesa na kay bitu talaga na M-Pesa details te digicase sa tambe kana dana bakato kay tik may viti we kada na chuki Australia sa bisuri tal tunga na muli butala no kinonda sota ene katol ni chulai pinakabalib weekend na sa dingo mo na message ya bakambulu tuga na muli butala no weekend kasa bakano ni chu na sotiani en katol ni chulai ndo talaga naka unuma muna ba matataka weekend na sar chuki na bongni ko ambata na soli ena vala tso komuni soli ene katolu songa bulu ni singa ni bulu ko chine iyo me baka keta do kla ni ndo mbulo na soli endo lewu erendo mbole ya na kena keke ba bichi na mbole baka pala ngerdo pledge tiki na soli we keta na pledge taka na soli me baka ni chukumbe kana itubutu so na bina katal me soli biro do ngauna ena soli chuke ndo na bula me katolu songa bulu singa ni bulu ko chine ni tiga buki na soli yere kata na soli online kir na saba ka bakaraw tumay ya na singin non da soli na singa talanga ay kuna pledge ki na kaya baka uyu kayo ndua o sa ona numu mona soli esember ni chugubi ko na wili ni soli ya ona numu tormanta kaya baka uyu kuna numu soli dono ndolu se o vesuli mbeka lima no ndolu ke halo ko kosara ka soli china ndolu doma ko ya na kay tali tagi kina na soli ngo neptonga soli chuku na komiti via rocha to kani total na bula mane ka tolu sa bulu singa sana bala kina soli kina no mbosa na lala no mbole na soli sana ngai soli biko tolu sa bulu na singa mona ngai daka kina na no musoli ba mbimbi vir na ndo soli chuku na undolu kama mbal na soli mane ka tolu sa bulu singa na bulu chune na lakina to soli ya na ngai soli chuku ma da na ka tolu sa bulu kan doni chulai sana ngai songo bakan do kina na soli mer na soko muni mai kina so na mana 14 bulu kina 14 bukan dua na singoni ana ngai songo ni mai kina na soli ene 14 bulu na singa enda na mai soli kina e baka tukuni chiga ni so ambole so do pledge ta no soli ene 14 bulu donu ke tormante ko sa pledge ta kan donu ndol na dola ene 14 bulu singa kono na ngai soli chugibiko men na 14 bulu kina 14 bukan doni chulai ono ngai taka mikina na kena suko muni mai na musulo ya yo elebu watar ko chingo sara baka rotu turang kena marama ke baka kundo baka ron chumai bikata na chuki bala nga urongo da tuko na vingi riti na vimbule na message la ko tuko migo tamata sa wasu tunga na undul na kena undul anda kurumbui kan tang gorong-goronga na daka ni alo tambu
kena daka ni kalu non rembula tamusakaini na lengon na lubi mo lebu na bunwa tukina na ka lebu na yalo ni soli o klabi kan tala na barong mai tugu rong binaka me kan begitu kana madawa ango ni nan tola betu kana soli na o Mr. Iowane poni patitiko ni tungase mai vale mene sese ka sambole tiko kwa rongo de tu bek ngako ni bosaki ni takana soli sambole mau kwa menen dola bana soli da baka bidi bidaka tukina wana puni bolo tunde baka dengu ni tabadaka ni buli Mr. Iowane poni patitiko ni na men dola batiko na soli iyo ni ngauna sa rongo kin ni sa men dola bana soli Mr. Iowane poni patitiko sartu manggus talanga na nabaka na sisters kartu mbole na buku ni bubole mena baka na wakasa bain miki na bubole mena baka na todoko merto nge songot talanga na soli ene katul songo bulu ni tune kene belen bale na dol ni soli kene songo sa booked sa book tagitu na dola kene songo weekenda nangai ve musu ya lomo ya ena solika ena kena muturara ena kete baka na muli media team ena bongi ni katul songo ni singa ni bula kochine iyo okela senga chuko senga ende chuko na kena samai ngara sama chuko mai na be bula in kandoni mera sama na bongi ko isang ni ndona kena lengo ya o nanu manga me kete baka talanga weekend na bongi ko na be tugu so sa kete baka tiko moya ena bongi soli ene katul songo bulu ni singa kana retika Australia na soli ene katul songo bulu ndana Minnesota ena mole talno ena bata sarango ona kade baka na soli ena bugni singa watu keton lebi talno tokani keme meno me ya vitawra gitiko ena biu libo na kai bina kin na soli ngo ni buno da banga utukina ena semeni kin na biu libo ngo keba ka na Facebook na radio na sar kina keba ka na YouTube radio na sar talaga mekina watu ngo ibita na singa usuri tikenda biu sar men telefoni do boli mana kena connection merni tombo to na TV arenda ke sar sugni ni bubale na daka tiko na soli ena mole butala noa ena singa lo baka ungo singa lo tulebu na madhawa katumai binaka bile bile sar sugni mai uredi ni sotala sar gaya sama tiko na boni ko na merani kiso na ka bulu tike na mole butala noa kini kiteda na wole ufada mana na baka na fam tale tau ser tau sasar tik mai mevil na wale buna sama tsu mai ena mole butala no ena mbongi binangan ko ya kwambe kai bina tuku ono numa menta mai mbulungo dikina ena mole butala no ena kene kali mini waswasi ena bogu ben ko dina nirtu sagani tikorawa na wibulangi so kan doni murtu mai talno na bugni ko ena buku ngani kena ndrendre na sema ena biau liba bina balebu dina ngani tuku na ndrendo ya na bisa sanga keda ni tuku na kena meda na sanga me kako ni da rawatan ibi kanda sanga taka yan taka kun yalo lai kena ya me pako kote kena tiko ni reirai na kanda sanga tiko indona kaya nga dinasara ya ko tuku ya doman dona na taro ibi keda na baro tiko na bugni ko kefa kauna be ling mata ndona no mutulu sanga bulan dola labo ni viti kes se empaisa ona vina kata wale nga mo mai and then live comment #see you there #see you there mona bito mandanga merani ni raida okay #see you there kembito mendano #see you there ngor saranga nakauwang ratiko enambongi niko bito nga may hashtag mo sa nambito mendano kani sambol right #see you there ko ngangor #see you there bita menem live comment ona ngai bita into na live draw merenda rediki na show they ena linga patambata mina nona na todo sa bulan to lalo binaka kaya ka o ready to no live comment ona kerker #see you there iyo bracket taka chuko na adamu ena see you there baleta na kaya ka sinsule na permission be StreamYard me wala na adamu ena ndrendre monikila show they see you there me baka ni sana see you there kaya nga mai sana burla kamingo
right? Hashtag see you there. Bita mu live comment already ni sa bu tata share mengo dala bagale nondur spelling tapali lili batana na algorithm na pick takana SEEYOUTHERE, right? See you there bita mayare no mu fane o kere mo no bokota na fane beto sa rechungo na dam o kilani ko on tigmai, right? Resa la mengo see you there tapali lili double hashtag, right? Dogan hashtag see you there balata na spelling na pick takana algorithm ni kena drotaki na rene bakabuna mesaka ni pick takina na no see you there, see you there. Ndo sa kerema min doan rondola gol sa nevian rawon robot talikina ondo ni kakamurek enam bong vinen ko na wale una sama chung mena mule talano sole ne ke tul so hulisinga sa vesurich chicken, right? See you there wana now sa sama chung mai lakmana see you there vesurechi bekanda na sama chung mena buni kwa ke bakawi ko na chuko na soli en ke tul so hul ni chune pinaka ba lebu sa te musa taran romai na see you there ngo pinaka ba lebu bekanda na sara chung mai bese bichi bese burubura malombula le lebu sara sa tu mena buni kwa na vata va mai UK mbaratonga pinaka ba lebu re ni sa mai rawa na pasporte ni Ngilandi may pertanya congratulations pinakabalebu nasasanga sa tribunal nakalo sa lako tigmengo see you there kerketun ngo kayaro meraw din tonan nandola malo mraw pinakabalebu na siya matigmen na buhin ko pinakafana sa habita tarab tunga man see you there na lebu nga ni mo see you there na lebu talaga ni chance onoray ni rawata mena winitakina na dodobi enambongi ni kuwa yan nasarama sa mandaningo da boso chau da wara ketiko na kena sangai me sema mai no beya siu desa tikongo ka rebenak tabal tukana siu there hashtag siu there, right? Hashtag siu there and bugni kwa kaya kain dua ena numa me ndomo ndoni talno binakata mu wase wala kan ndoni talno ngo do talno tagi bakali ubini tu alamuni bale ia do bakame bakaya ngata gitu me kani biwali yang kona talano andina okila ke bakana ngali sarabo ko talno tagi tikongo narerai kada bocca kan nandende beto gonton talno andina ndo matakalila ingo beto kana hol menakor na dado kila ni kento giringan lali matakila ida santu botol takinangon botol tago migitu wal mimbomba ka ga giringan na maten lali mo sa takati ko mo sa ngamona da ni wana sebet school wana singa sigulkin sebet school no vika na umbombo kam do bingara gose no gosni wulikin no vika undu na kaundu talita ka chukon lamani hol na lamani sebet school ya na felt board korna tamata rindu talano chunga jage kabi chukaini lako mo tama sangai bule na klo no buru sangai kabi sa chunga na bika sa buli ka vida ni singa buli na buni kau do talita ko ton lise school na lo manyola ya no hukuni no gisaraba chuko na felt board ya yo ko ngoni biau opon ngon sakali kino opon orto susu wata chunga mai orto ndo kamor ndo ilala wata chunga pataki fane o puka o tuase mise kalile isap to balilay kasi tuase mise vasto nga bangko tuase minile minji kaisa yo nangono sa roba isulutsuki no puka fane apa isultal tsunga o punyo pun misulu wata kami sot sare mo pun isava ko fane ava ko butak tala o puka gerai no lo me sulya me oro tolonan na wani sulu watang me bakal benak sa tang cukup pun tang taruh sa juga ni ko nau apa ko tangi de cukup pun seng tang juga sa boleh seram sa bo klan ni kilay no lo bundo to ka gu na ya bundo to ka buningon de bimot
tagi chunga ko po na sa kata ko no sa ndata menda si pun sa mutulaki. Tsara nga sa kata ka mo po na ba ka nakata. Kaya ona reda nga ko po ni sa baka kubo ko fine pa tagi puko. Kira tama kaya na na wiro na. Inaw. Ko talaga ibe baka kubo. Kay sintal non dai, sintal non bul. Ana singa ya. Amane baka kubo talaga ko po. Lako tuya ni ki wenlut. Singa tambu to kaya. Kaya ngoni ko po. Baka kubo tu. Ena le lotu le mana sebut school talaga sebut school ya to tay ni ko poni kata usar nga kaya pinu cha ewai sima talang ge lubu ngono da bai ko ya na tal non jina na vika una numa na buku ni ngona ni sota ena ngoni sebut school ena lo mino le kambani matua tal non jina to ka e vina ka kita sama chu mena buni ko mena lori mandani se ko desa na ona na giveaway ngo. Okay, sila nga bibita na minutes ngo mo na bi mo ikinaw lang nga balilay. Nabuo ni kuha. Hashtag streamia. See you there. Sara chungo ni chungo ro chunga na comment ya boleh chungo ni ro chiko ena kakambura kena buo ni kuha. Ale benaka hashtag see you there. Hashtag see you there. Kaya Sara tungo mo na bito mo dani mo ni reda. Oh, sangat tiko ni hashtag see you there in small caps kita mai Ya benar boleh kita na sama cukup mai. Bongni kuah sana anda mai vital cukani, visuri cukani ana sole ni katul sungabul ni singa ni bulu cuine. Wiket tu serne. Anu tu sota talang ne ka wit ke puso ne katul ni culai. Katul ni culai vi kata cukane vi serne singa talang ya na me kuri cukin na tu soli ana buku ni olo mai na kor. Jadi kai so ra cukue na vi serne ana ka tulu ni singa ni bulu cule ya na singa sande na madha lo mai se singa tambu weekend to na weekend na lutu wesele kene bi mataluta le so Sunday 3rd of July doon the sota na molebu Australia hub na baka ritiko kesa ni baka mai Fairfield na baka mai Blacktown na baka tau tiko na dingin mapamboto ni sa chiko na dingin na tu page ni no tu chat group karena ngi ngolikin oleh vote takikia menda sote Blacktown na itu ni Mr. Tawake setana sote ni Fairfield Park na budonga anta sote kina eliu batambata chiko na ndraki anda singkla chiko na ndraki na madho la mai ndendo makanda le jingi pa buku yani ndar ni bukia na nonta sota ena bung ena singa ya membo ndo tokona bunua ena ni marroikina na nonta bula bakani sa lutsu tungan ko na winter ena bunua ko osi terelia. Iya sabi na kapag lebi ka na sasarching man ang buni kuwa. See you there, hashtag see you there. May makauritching ko, lero nga. Pero walaan doon ito ko man see you there. Ang kay leto luto ko. Sabi na kapag lebi ka na sasarching man ang buni kuwa. Nagay message dyan na muli talano, bi ko ay nona nangganga. And see you there. Nagay pikta ka man na system ni giveaway di StreamYard. Say this na nona. And nagay message the Kenny. Ko mbaka kaya dutal bagay chuko na taro. Si dutal mbaka kay nanuma ni ndubaka na kaya sa chuko ni matata. Alibinaka bitara menum taro ni semberan na review bital tala na buni kwa mendan ngay soto taleke en i katuluso nga bul ni chine ya nambungi en kadi bakikina na soli ni naloto wolo na lotu ni kabiti lesu ko romai en ay chuko may domain sa tukun-tukun ng game biyo na mape se enong talebo nga online kana kaya baka tukay na muli media team na soli se song enong bongi isinga ya
Epaka sa pula tumingo matua kambani siude. E pinakabaliw. Nakabaliw fane, pinakabaliw mechanic lebu tabal chueli. Pinakabaliw kenda kensar na siya machugmay ng bawin ko. Pabi pinakachukani yana buku ni kena tu tagitiko na itabi na tu kor pinakamolebu. Mikanda to kera na chugmay na kor sa pabi pinakachukani na molebu media team yana kena ngarabi tu na itabi may bonua na kena sama gitu na vi lomunimbai na yau ni kor na kena marro binakatu. Pinakabaliw mikanda na tu na bisa ibichi bisa burubura enondra ngarabi pamata utu rabaka yau tagitu rabaka solu tagitu na biokani sama bakandra mena koro ena buni kena sangai me tare tagitu kunambula ena ngauna dendre endarlako dhuruma tikongo esako tika na tatau ni mule media team weekenda kami ndange sotani ena ngauna kataraba enda nabi nabuna budikina pakambimbi weekenda na suli mai tau suli eni katulu sunga bulu ni singa ni bulu kuchina ya ena singa lutulebu sara ngameongo ebenaka ndarongo talamande no bisureti na dirnotu wanga buloko senada ikileki na mena koro bolai naka nuki ko na nonda doang akau biya wareta ka yang pala tcungan itu hor menarong dolucin kau no me alo mai ni kuah sa naka nuki ko na nonda doang akau biya wareta ka yang pala tcungan itu hor menarong dolucin kau no me alo mai ni kuah sa oche ona yang baki ona foto tua itu hor itu sa mga binaka tagi na itu bali luto sa binaka o binaka tayo bali tal sa binaka sangkay buat cungan itu hor itu sangangan itu ngandre mo kale bong nyomuni de bukya nonta ni tu na buno ni taka tuwe palangi sarawani nondoli ngamai tere jak kinan itu hol do bang tagi mo kale na lutu bata baka bimbi be ranangon heran do laki lotu kinana sebo school nangono yai kurangon sara lotu tunga sebo school batu ni loa tawalangi rasa suwa ka tangan re walebu ano muni be buke ke mai cara ni me bakatotolo akan tala itu hol kemani rawana bagi ai sabi na kasara solina katol songobu ni ciune kana pakai dor cikina sa sure cibi kemuni anonda ngaranin ngolingan be buke mai keto ningan ramun wali ngala sara kita ngandra makinano ni bebu keto sa bono nuhi ta bukan pauta ni na budi keto mai na buku ni to manganda kena kerkerne sa buka sakin na kena lebu